Phai kunia chiklo ni phai hinia ni dokmoka police tum kaya teng ami tha sai kideng pon bom hut lin phokebra isi so se chet kani mate opium pu rakio hormu kine ponlong Dimapura natpen kewang ihu maline truck registration number NL01 AF0882 along rakia hormu ke pon kanghu pu ke hon the ke dopo jok Domoka police tum kiri kakurup dun pen kani mate opium pu isi rakio hormu hom phokebra phi annep dun longlu kadoka be pangrum tet pen lim phokebra isi doji lapen kewan kanghu banghinia tuma phanta neponsi Domoka police station along phatek beng ponlu karju pater to size tame deng pon philo pusi birta rigdun long Kachinang dun check abang thua tumamen laki Sonjit Chetri lapen Monus Chetri pusi pangthek bondo lapen alang itum kachithana teng pulote bangso hormu Dimapura natengsi kewan pusi chithan pon Domoka police station OC Ritupal Sensua lapen additional SP Kongkon Kumar Naratum pensi bangso sayang ton pen chipari deng bondo Isilu checking or karne regular checking or karne truck khonor number hoise NL01 AF0882 এই গাড়ীখন আমি চেকিং কৰিবলৈ ৰখালো তাৰ পিছত গাড়ীখনৰ ডিটেইল যেতিয়া চেকিং বা সাৰ্চ হ'ল তাতে আমি 54 পেকেটছ সন্দেহজনক ওপিয়াম থকা পেকেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু তাৰ লগতে আমি ট্ৰাকত অহা আমি দুজন মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিছো এই 54 পেকেটৰ টোটাল ওজন হ'ব আনুমানিক প্ৰায় 51 কিলো আৰু এইখিনি আমি suspected NDPS opium বুলি আমি সন্দেহ কৰিছো Dongmuka pensem sing ti karbiang long lai